Međunarodna zajednica, ali i pojedini srpski političari često skreću pažnju u javnim izlaganjima da bi Srbi trebalo da prihvate takozvanu kosovsku realnost, to jest činjenicu da su Kosovo i Metohija nepovratno izgubljena teritorija. Istoričar Miloš Ković za emisiju Reč i misao govorio je o tome koliko dugo datira kosovski problem i u kolikoj meri se srpska država starala o svojoj južnoj pokrajini, te koja vlast je najviše doprinela situaciji kakvu imamo danas. Možemo da krenemo od 1690. To je početak naseljavanja Albanaca u staroj Srbiji. Možemo da krenemo od doba 1878. do 1912. kada su prvi put stekli većinu. Ono što se dešavalo sa Srbima, ali i sa Makedoncima, od 1878. do 1912. to liči na genocid. To je sistematsko proterivanje. Onda imate Kraljevinu Jugoslaviju, imate kolonizaciju, srpsku kolonizaciju, povratak i tako dalje na Kosovo i Metohiju, onda imate Drugi svjetski rat, imate Tita, imate fašističku Veliku Albaniju, imate proterivanje Srba, onda imate Titovu zabranu da se kolonisti vraćaju na Kosovo i Metohiju i onda imate tiho proterivanje srpskog stanovništva sa Kosova i Metohije. Situacija do 66. nije bila tako mračna, ali posle pada Rankovića tu kola idu nizbrdo. Dakle, imate proterivanje, nasilje, imate ekonomsko iseljavanje stanovništva sa juga ka severu, to je to opšte kretanje u Evropi, imate mnogo faktora. Ono što se dogodilo 99. tu smo već savremenici, to je etničko čišćenje srpskog stanovništva. Licemerno je, nastavlja Ković, da nam o prihvatanju realnosti na Kosovu i Metohiji govore liberali sa Zapada koji se u svojim zemljama zalažu za vladavinu prava, a u vezi sa delovanjem Albanaca na Kosovu i Metohiji prećutkuju genocide, pljačke, etničko čišćenje i druge zločine. Moje pitanje je da li zločin zastareva? Ali što ne gore, te poruke nam šalje predsjednik naše republike. Te poruke nam šalju naše vlasti. Dakle, prihvatite kao realno stanje pljačku, ubijanje, nasilje. Pa čemu mi govori? I sve što je najbolje, oni koji nam šalju te poruke, oni se kite pridevom liberala. A mi koji kažemo, pa čekajte ljudi, postoji vladavina prava. Po vladavini prava ne može svako da pljačka. Uostalom, neko ko opljačka, ko ubije, ko otme, on to mora da vrati. Odnosno, stvari moraju biti pravno jasne. Ako ja kažem, moramo da poštujemo ljudska prava, ne samo Albanaca, nego i Srba na Kosovu i Metohiji koji trenutku žive u getu. To znači da njihova deca jednog dana slobodno izađu iz geta. To znači da se imovina, koja također spada u bazična ljudska prava, vrati ljudima koji su prognani. To postavlja pitanje prava glasa Srba koji su proterani sa Kosova i koji danas žive ovde, koji imaju pravo da glasaju na Kosovu. Znači, ako ja kažem, ja nisam za etničku podelu Kosova i Metohije, ja sam za zajednički život Srbije i Albanaca i vladavinu prava. Isto i za Albance i za Srbe. Onda sam ja nacionalista. A oni koji se zalažu za etničku podelu, koji se zalažu za legalizaciju etničkog čišćenja, onda su oni liberali i demokrate. Postavlja se pitanje da li takozvana kosovska realnost koja podrazumeva odricanje od južne pokrajine je zaista racionalna ako se uzmu istorijske činjenice poput vršenih zločina i proterivanja Srba i drugih nealbanaca u obzir, kao i savremene okolnosti poput izuzetno loše demografske slike Albanaca na Kosovu i Metohiji, kao i u samoj Albaniji.